شوف في غيلت أنا خماش كيثنا في فيلا الله الله لابي هيا لهنا ثوانت ندير لها قبوش الناس ومزيغ في عشرة مع الفرعنة الله وغالا السيمبول نغاك وغن لقجم كالحائط ولا دقم كي قلها دي فاش البلاصه تاع مدن نخدم لافيت دو فيلاج باسكو بريسك شاك او تخدم لافيت دو فيلاج نسوي دي زارتيست كاع مغرات تدار في تواقع ولا سي باس انترنت نزل تفتح الميكانيك سي لي بوفون وهبه سكن شحال يجي ها باقي الحبس الدار عطاني بغيت كون يدير في الزيت نتسمى هذا هو ها وي باش نكون عسل فوالا فوالا هكا كنت عسل انا فوالا كدوني اش كي قاعده مازال بغينا دوغال نويقي ذاك لو كان اذا فينا فساد غالنا تاع السنه كاع Pour les Français, l'histoire de sa construction remonte à l'époque coloniale. Suite à l'attaque de ce poste avancé par la Hélène, avec la participation de certains villageois le 4 octobre 1957. En plus, c'est venu aussi ici. L'armée française obligera les habitants du village à la construire en 1958 afin d'assurer un point de surveillance stratégique dominant tous les villages limitrophes. Une anecdote historique raconte qu'un abri de la Hélène a été repéré par l'armée française le 19 juin 1960, qui a été attiré par le reflet de miroir utilisé par un moudjahid alors qu'il se rasait. Ah oui, qui se rasait au lieu gloire à nos martyrs. شو اللي مارتير نروح مازال نتستعمر